roye khotama iso krista ke alam da mo second ke don yo roye khotsuma iso krista roye khotsuma iso krista thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai ka buk chewa du sang na sang ber ka hlan buk chewani DAMPA BIAL by election in avor to patheng tran ZPM party te asiruk line an thok chok tran avoin October ni top ber tel hian ni som chia campaign nan huna om to avoin hi October ni somthum pakat sang hi somni panga ania naktu November ni khat atang phechuan ni kuwa chia campaign nan huna om to tinani chu ati lama boruak nei vung deu MNF fan atop tran an candidate Dr. Thangte chuan abak mason na om to lo chin saturation point athleng ni berin alangta heti lai hian ZPM chuan ruling power an so chodon chau thunga voinama chief minister silong lamjin ho chu lengpuya cha chun fakin man in lampan lovin lengpuya tang hian mar para lama riak lu turin akal ngal dona campaign committee chairman pusilal nun nemale campaign secretary ten an troyomang health minister pirin puipo pulung sele west pul puilam akovil tura ruat lok lama ariak lu don nimin pia total ban ni khan home minister pusap danga chuan reek le ailong lama afanga RD minister punitea bolte kholama kalin advisor to CM pumon puya truazol lama achethung agriculture minister pupisia silsuri lama ariak lu toa Ois Paileng sport minister pute te marin athut chil to boka nimin lama khan forest minister putsa te Ois dungdara chun la zana campaigna art and culture minister pusoi vunga po khorit nim lama aom advisor to CM PTBC po avil tura ruat lallen le saitha khuwa thleng to a ni zanama street campaign nei lungle west bel tu pulim puya MLA po mar para lama aom MEK kar thar lama supply minister puchan jawa po DAMPA BIAL lama hian aliam thaang heti hian minister le MLA ten chuldang kalsanin DAMPA BIAL andap chuak meka campaign committee general headquarters how to engmazat khotin ria chiltura aruat ten tuna hian khotin anom chil to boka eptu party lamtan ruling party te hi DAMPA BIAL khoi khuwa po tamhne ngaina omlo khopin antrang chhomek ZPM in DAMPA BIAL MLA an neinan ni tam aom talo DAMPA hi opposition bill atangin ruling biala le kantum PTBC dal venchunga PSC member ZPM dated lallen ni somthum October sang ni somni panga zanin khan PTBC dal venchunga PSC member ZPM general headquarters chuan ZPM atutiama ading heta ain tiamang ati lotling chhozel he sorkar ha to te hi a hlotlin na mire theiten antel chhozela he sorkar sortang kai zel tur hian opposition bial hi ruling bial siam kan tumani ati PTBC lal venchunga chuan asoin kan soi ringot lova ataka kan ti hlotlin hi kumni lek sorkar hian chiar sen ani tolo abikin sorkar na thokten an chor ema an tho hlo ahun taka pek ani theite pension hlo la tam takhar satna chief minister malakna chung kusing ni sangthum chuang sorkar ma sa te ti fel theilo ti fel ania hei hi kalphung thar kanin tiam chu ani so thing le thlai thar dang kan leya duktu samang diakin ti theilo maila kanin tiamang ngein kan leani sorkar ma sa leiba tam tak minol puiten kan hriat phak lo kan rulh na sajia te hi soi sen ani lo ati PSC member PTBC chuan PMJV ke chungchanga BJP hotupa local chuan asoi chuang hial la soin awhla amanga mase chief minister diaw letter manga sorkar lai puya kandil sakhi Mizoram BJP ti vereng ani thailo tun hnai maya Mizoram hason natur nesich road scheme noya chengvei bel se jani or chau omlaya chengvei bel se za chuang zet mai DAMPA BIAL tana da tu te hi ZPM kai hruai kalphung thar mi pui sorkar din tu te kan ni opposition bial inni chunga he sorkar du sangna indon hi mi pui te hian engtin nge in chan let vedon sorkar kal to te khan anti tu ti se ZPM sorkar hi adin angai lovang MLA kan ni angai hek lovang chu wangin he bial mangai tu pu vanal sai lo thlang king chin teu inin chi lovang kan tiam cheu ani mi pui te bungru ang chawanga ya leithin te kan hnol ngam angai to a
rorel na digle tha kan mo to dampa bial in thandon awanga total ben huai hotang hiala ho tu pa ber thu soi han hriat te hian he dampa bial an mu sit zia atilang FCA chungchanga rammi pui bum tum te hian heram lengpui airport thlenma le airport chung an lo hral dai to a mi pui te ti derle bum tum ringo ta khosa te hi kan hnol ngam ahun to tak zetani antibok zanin hian puti bi silal ven chunga chuan lalen khwa ZPM campaign office ahonga zonu unit adin pui ngal bok issued by Media and Publicity Department ZPM General Headquarters Aizol tiani angai nom hle mai tin heti mek la hian Mizorama politics kan mel riat chan tira changa til om ngai lo party tin ten teamwork ang zong po kan ti tur dik tak ni si nima se kan ti du reng lo ZPM party in anti MEK oma chu campaign laya pathian rama thlen theina na chongchai retreat an nei hiania tuna ilongai thang pu voting liana minister in West Phalang Community Hall din thara ZPM chongchai retreat aman pui tiania hei hi ni somni pariat October sang ni somni panga ami kha ania ilongai thatiang avoin khan ZPM General Headquarters chongchai Pol Committee Board sain West Phalang Community Hall din tharwenga chongchai retreat nei ania Power and Electricity Minister pu voting liana chuan he hun hi aman puya kal khom mi puite ma hian thu soina hun anei avoin khan ZPM General Headquarters chongchai Pol Committee Board sain West Phalang Community Hall din tharwenga chongchai retreat nei ania Power and Electricity Minister pu voting liana chuan he hun hi aman puya kal khom mi puite ma minister hian thu soina hun anei pu voting liana chuan dampa bial in thangtura political party tin ten in tlan siangna kan kalpui meka keini ZPM party de point pathian mal som na dong turin thei top chuin ma kan meka kan tangtlanga kan beina saboka atop thleng marpa ta kan tho theinan kan hanchol deta pathian mal som na mutlaka kan tho theinan retreat nei kan ni dampa bial by election nei tura party pali te kanin beitur hi pathian mal som na ania keini chongtrai pol te chuan min beitu te awangin pathian hne na lom thu kan soi theitlat achan chu pon lama changa min beitu te awangin kan chungkwa neu om tur te po kanin lungrual pha party in hlok na kan tela tun by election apo hian lungrual takin kan tran pha thei hi alomom em ani ati PNE minister chuan campaign committee te minister le MLA te point candidate ti boilo zongin block le unit te kan pha kang toka mal som na ni turin chan kan la tuna chuan kan hmalak na hi dampa lam hoi ani deuh thup ta mai po hi kan candidate le bial mi puite tan mal som na liaw ani tunlai a Facebook le YouTube manga kan candidate beitu tam berte hi dampa bial chunga vote nei lote ania dampa bial hi kan foi thum ron kalna ania mi puisu khlek ka thlir hian puwanal sai lo hi in khongai hle in ka sia assessment kan nei china khotlang manga itu te awangin kan van nei hle donin ka shebok ani dampa bialin ma ason zel theinan in chongtrai puiton chunga mal somna dong tlaka thok zel turin du sakna kalhan cheu atibok he hun hi PKL remsiama ZPM chongtrai Pol committee member ZPM General Headquarters in akai shoya Reverend Lalrem diana kolni MPF local committee chairman in hun ser mangin zai thiam tak ten zain mipui anoi bok issued by Media and Publicity Department ZPM General Headquarters tiani Christian omkhom kalkhom thewa pathian dulo dan zong hlira zule sa pathian hlani lo manga inoi tleina hun kha aliam chhomeka kan hnol chanta ani bera ZPM party ten bul anon chanta a pathian le kan ramtan ti tak tu te anon ding chuak chhota hi thillom om tak ani ole atop na beratan chuan ZPM in sorkar na achan nuwa mason na tam tak atheng to ti thu manga pulal than sang tu soya hi kan ngai khale don ani tu nai lo ngai thang ni somthum October sang ni somni panga ninga ni khan sakei niak siam kon West Lungdara MPF board sain van tlang in khom nei ania pulal than sang a putsa te chuan thu soina hun amang pulal than sang a chuan ZPM hi chong china in adin ania kan ram ro rel na pathian ram thlentir hi kan tumber ani tun thlengin kan hotu te abikin ZPM minister te zinga eirukna mingliau kan la omlo ani atia hun rei tak sorkar na lo chel to ten an hun laya anti thelo chu kumni po aral main ti turin min beisaya min beisaina asang hle ti hriata
alomom hle zokani department sang te mason na hi ngun takin thirila kumni po la tinglo he sorkarin ram amanga izia alang chiang hle ani atibok pucha te chuan mami district hi aspirational district a than in nia hemiden chen hian DAMPA BIAL chunga po mason na tho tur tho mek le machop enga moza tauma chaktaka na tho ani theinan ZPM official candidate pu vanal sailowa lo thlang ting ngai turin in khongai na karon dil le ani atia ZPM MLA te hi lano pangle ton hriat la nei lo tak kan nia ma se mi puite tong china kan dong na sa ema pathian point min kai shroin kan hria ani sangni samni pathum in thandon po khan kan candidate te chu amimal tak point be antok na sa hlemaya puze zelal pek hluate po hausa bol pe donami ti thlengin an be ani chutiang bokin puvanal sailo po tuna mimal takin be atok na sa hlemai du khoplong na tam tak awm po ani thei ma se mi inzirmi tak ania pathian point ama hi awm pui zele mala som zia hi zoram mi pui hian kan hria ani pathian zara hne kan chan chuan DAMPA BIAL tan hian thei to pachu don ti hi achianga ram ro rel na thu thlenga thuatan a tha hle don ani atibok he hun hi uparang kunga MPF West Lungdar chona kai hroya upadeng ji kan hun sir mangin unit report ngai thak ani bok pulal than sang hian ZPM zom thar mi somli paruk alom lut ngal bok issued by Media and Publicity Department ZPM General Headquarters antiani Raya khosuma Iso Krista Izora pathiana no khelo se leish oba le maila hele ramni kan hilo o kamaram huntu lo pui ngai terum bom bom di pathian kan fak le anga athei pui kan lam le donial to so moina That's why
le khati zong kha tun chuma video kanon ti chu thei chu lo ni le ta thlir tu le ngai thatu zong zong ten khongai takin comment section nama kan hmu dan le ngai dan te milo talan sak cheu turin in khongai na karon ngen tak meu ani like comment le share te tin mila subscribe lo te point milo subscribe cheu turin in khongai na karon nge ne